Adom TV Badwam Jumade no so na ye di nkomo afa pomuden ho pa mesro ye tie ne hye no so ye fa ema me masanya kwanya se me ne Sahara Herbal Center penifo so ebedi nkomo a mehunro no mienu mpo esipono yi eso nti Sahara bitters Sahara fever na ene ye ba bedi hu nkomo yi be me no ye mo akwaba na bia bokọ ma ye fe ublu no fata mo ma ye ntie Sahara bitters ne Sahara fever yanka na baako Sahara bitters no eye de woni pedue mu medawas papa Sahara bitters oye edura oye hemorrhage onu nti na ye formulate dem Sahara bitters Sunday Sahara Herbal Center ye nhwehwem research Sahara na ye hunde hemorrhage another piles another koko oye yerba ohawa adwene papa especially ahyan ebi before no nyo nti yetena ase na ye nhwehwem no ye hunde ode yetum ye antidote ye ma another ye edura obotum oye antidote to oye hemorrhage another koko yeah and na Sahara fever no ono oye fever ahro ni nyinare no so no antidote nyo Sunday Africa ha no onam hena abrabo do yote na onyi hena bo bienti ma malaria na bitterness of the mouth no onyi other symptoms of malaria na zo ohwa adwene papa nti ye formulate Sahara bitters onyi Sahara Herbal fever okay the ontum na ombotu oye hemorrhage mitira piles another koko ombotu asakra na afi so Sahara Herbal fever so ombe malaria mfi okra sa nti ye nyina so baako na ese Sahara bitters ne de eye koko aduru ene koko aduru pa nya asam ketwa koko ne sane aye obia no wunya Sahara bitters no ene de chese na wona chese wonya kra ene de koko nko ana eye se koko eye nyu bebre apart from koko no eye nyu bebre but ye beka ho asam sa na che si se wo ye obi a wo hwe ye sabre na koko no se fifi utu wonya si o onom Sahara bitters a wona akro no ye no me sei yanom atremienu anopa ene anwumre o say sister na yetene say hemorrhage yare a ha din pa mo nya bi ne kapa anya asam ketwa won tena se yakura ha yes o say ye wo ntene baako ye rectum ho sorry ye to ho ye fan rectum yeah na sa ntene no koko no e kan nipadua na eno na e kan no pa esa na masa ntene no ohun mama kan fanti because e dru no oye fanti ne dru na on share kam no koko so ka sabi nimpadua na oka sabi wo anozo bia zo ko toilet no enyo enti no ho na ye fan rectum no ohun another information kan dem na nyimpa oteram so ko toilet na rectum wa pai na efi ochimoja na ochimoja bedam na oya mpere be no tuma ze ho be ozeba enti Sahara bitters onye Sahara fever se inya na se no ma oyida ma ze nfi okra sa ya hwa ye bo hu de so obandam na se hemorrhage another koko so nyimpa dam na otum so lead to constipation yes we yem pa constipation ye yerba mpere be no oya na ye fando oye yerbo yihu o se na yerba otum lead to colon cancer se ediza agra anhwa agobedum enwu de yankopon bo nyimpadua nde se yediza o de liver no otwetwe nutrients no wezi banum otwi a waste no odo obasan but mpere be no nkofo ho a baye nda na ndenum anada ndesia na wonko agyanan anda meche wonko toilet obandam na o che de that mechanism na yankopon bo it is not working it is that body on too much nutrients na waste no ombasan na o che waste no wa pile up so pile up ma ono na ye wo bibia fa no putrefaction che de if you wa pile up na fi wa cause decay another rotten obandam na won sunu mu no otum orot na wa cause colon cancer nti ya hwe ye with constipation onye asema de fom patient will be all hospital say ala we experience colon cancer na day when your colon cancer or as a result of chronic constipation on intina Sahara bitters onye Sahara fever fanti ni do your on shade kami utasokra sa ti yesro wo constipation wo ye motimu ni koko dia anopa mienu atere mienu ena nyumre so atere mienu ena obi so fever ha na adwen pa no onom Sahara fever yes Sahara fever yes okay na no nkura age ne from say say we di 12 years and above wait me anom okay na wo say ade ba ko ne say wo eduro no a natural medicine and ingredient e wo no e boni pedue ne bebre ye hwe say koko ya meka ho asem etimi otum oma meyifu bebre sabe aban je ho tufi won sem meyifu bebre asabi wontum na
won tum won buadwo won pam e ba hwe na hemorrhage another piety na ebia wa ye hon dodo nti wa ma wa cause sexual weakness another premature ejaculation and now put the early discharge be yin be wasabi odoboda na we gym mekan for Sahara Bitters mezima obi biara onye Sahara Herbal edu no ye bien wonnom ko na wonja kor eje wo Sahara Bitters na age Sahara Herbal mso akam na mom kai de elkoto edru na edru no on share box biara okay dam not Sahara Bitters onye Sahara Herbal eje bien nara na anonom na sanunum a ebohu de result ozbo mo no wara ankasa ebohu de yes effectiveness no hopa tie pe bia ebenya no wo he drugstore bia ibi ho drugstore bia bi ho ehun de ye wo hemorrhage otuma hawadwon ho mesiafo besie bi ho a ne menstruation onkoye yankopon oye besie de wo menstrual cycle no odo otum aye normal on besie we otum aye fertile besie bi ho a o experience dysmenorrhea o confitia na ye ye ne ye o hwe no besie bi o experience oye absence of menstruation me kire amenorrhea amenorrhea no mo ye de se besie so menses so mba na o kire asam ho osana busumbia odo otum oba amama etum aye fertile na wuzi ombe na ehwa otedebe ihia Sahara Bitters onye Sahara fever inyene no edu no numbom oye dwuma basa numbom a obo papa na menyimfo so ehu de ye wo hormone menyimfo a ye fan testosterone testosterone ono obo benyini bia igina do na afie so vitamin B12 obo benyini bia wo sperm no otum oye kama Sahara Bitters no ingredient a ye no o contain vitamin B12 into obo low sperm count this eresham next low sperm count pan or howa bomboze de benya Sahara Bitters onye Sahara na etum na anonom na etum my o contact wadaroma e bia ya kan nyina che obi penchire mu bia no that's pa se pere fre Sahara Herbal Center na Dr. Sahara na enyimzu nkoma fa Sahara Bitters onye Sahara ana yerba bia ho a telephone number no oye 0244 67 2052 0244 67 2052 and now the 020 490 3020 afi 0541 230 731 yewo yerba your friend henia na onu ne wa edrinye de bolt no be yefuo ne mo so be sha symptoms bi otumaze ba or stomach gurgle we yefu mbe na so but mum bon to fasisi ara se we yefun bubom oya we fun oya okoko anade nya testicular pain oya won to hwem yo anade bein oya bi aba hye won finaza your friend body anade henia oya involuntary sudden movement nyo bibi obo yefun oya do bombo de ben Sahara Bitters so Sahara ba oba keb da mazin fi okra ma etum ayin but am san fa na mantu go bim oya 0244 67 2052 020 490 3020 afi 0541 230 731 indra amaka wa se fantine du no ekwa insist day me fe fantine du na on shade kam oya Sahara Bitters on Sahara drugstore biara no ekwa benye bi na etum na eza bombo na fi yerba ye da se Dr. Sahara na yete no enkanting flash so what problem nko a yaboso say ye koko fever ne how dia na wafa number say de ato edwa no national so say Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ehono monti open Nokia Samsung iPhones smart TV ne tabletop fridges open Franco air conditioning no be chest freezers any refrigerators washing machines and CCTV cameras dia yanko Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho ne product amabobo so nyina no ubenya bi Mr. Franco ne numbers na mede to dwai enko peke wo internet bi aso 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 now on the Franco Trading Enterprise akasa Mikado Entrepreneurship and as Ghana Entrepreneurship Week ebeba so nyame yadoma 29th April edikosi May 2nd fa hohyemu bi uyo bi a wo wadwuma businesses bi wo idea bi wo pese wo shape nom ne ade nyame yadoma 29th anim di fo ni nyina ba behia na yaboa yen wo product bi a wo pese obo hu da wo pese odo kwa mo ne like so hu business minded people and na one more eba behia fa wadwaton de ne bra ne mo hu da wo emfa ma bi ana wo ne ma bi pe ye pa Sahara
bitters no ne ade na so do dia be pie mu wo ho bitters obi a be show ne de wo ho ne ehunu product ahodo ye wo ne mo ho dagu ne ma nim de nso emfa enka ho na no achi nso yade se ye be paw enwoma mienu bi ho entoma 4 pm nyame ya adoma bra na nso sa nwoma yi benya bi ne fatu fie na kenkan wotime whatsapp wo ma na wo frɛ wo mo se bia wo dwaton de bia pese wo so wo showcase that day no a for 0508 110755 0508 110755 na wone mpanifo eni enkommo me fancy ha na yo man hene kwabna sante ne birthday nti happy birthday o man nyame hiraw nyame nyo kese kusi so be ye kese wo na wudu wa woda bia no ya wo show a happy birthday Awurade adom ne hira nkoso anye kese emfama mo kwasinsia ya krado dada e de asemidi kan to so wi ampensempensem so aba wakwan yeda se